Donald Trump yatangaje ko azongera kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2024 nubwo ari gukorwaho iperereza ku byaha byinshi ndetse n'imikorere mibi y'abakandida yashyigikiye mu matora yo hagati muri manda aherutse. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri, Trump yatangije ku nshuro ya gatatu guhatanira umwanya wa perezida mu gikorwa cyabereye iwe Mar-a-Lago muri Florida. Nyuma y'icyumweru habaye amatora, abarepublikani abagenzi be batashoboye gutsindiramo imyanya myinshi mu nteko nshinga amategeko nk'uko bari babyiteze. Mu ijambo ryatambutse kuri televiziyo yo muri Amerika, Trump yavuganye n'abamushyigikiye babarirwa mu magana mu cyumba gitatsemo amatara menshi n'amabendera menshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muherwe w'imyaka 76 yabwiye imbaga n'abaterankunga ndetse n'abamushyigikiye ati kugira ngo Amerika yongere gukomera muri iri joro ndatangaza kandidatire yanjye yo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ngiye guhatana kuko nizera ko isi itarabona icyubahiro nyacyo. Yongeyeho kandi ko bazongera abashyire Amerika mbere yaho gato kuri uyu wa kabiri abamufasha bashyigikiye komisiyo ishinzwe amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika impapuro zishyiraho komite yiswe Donald J. Trump ku bwa perezida 2024.